komeza kugubwa neza wowe ukurikiye General Knowledge Entertainment, umuyoboro ukugezaho amakuru yibanda cyane ku buzima, ikoranabuhanga ndetse na politiki. Uyu munsi rero turaguma mu buzima, turebere hamwe ibya raporo yashyizwe hanze n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO cyangwa se OMS, igaragaza ko indwara zidakira arizo zihariye umubare munini w'impfu zihitana abantu benshi ku isi. Raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO yashyize hanze mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize wa 2023 igaragaza ko 74% by'impfu zose ku isi buri mwaka zituruka ku ndwara zitandura. Ni ukuvuga ko nibura mu bantu 10 bapfa 7 bahitanwa n'indwara zitandura, ni imibare iri hejuru cyane. Izi ndwara buri mwaka zihitana abantu miliyoni 41. Buri mwaka kandi miliyoni 17 bapfa buri munsi bari munsi y'imyaka 70. 86% byabo n'abaturuka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Muri izi ndwara zitandura, iziza ku isonga mu kwivugana abantu benshi ni indwara z'umutima n'imitsi, kuko buri mwaka zihitana abari hafi miliyoni 18. Izi ndwara z'umutima kandi zigakurikirwa na kanseri ihitana abasaga miliyoni 9. Indwara z'ubuhumekero zidakira zihitana abasaga miliyoni 4, naho diyabete igahitana miliyoni 2, harimo n'impfu zituruka ku mpyiko zatewe n'iyi diyabete. Iri tsinda ry'indwara zihariye hejuru ya 80% y'impfu zihutiyeho z'indwara zitandura. Kunywa itabi, kudakoresha ingufu z'umubiri, kunywa inzoga nyinshi, kurya indyo ituzuye ndetse n'ihumana ry'ikirere, ibi byose byongera ibyago byo guhitana n'indwara zitandura. Inzego z'ubuzima ntizihwema gushishikariza abantu kwisuzumisha kenshi izi ndwara zitandura mu rwego rwo kugira ngo umuntu afate ingamba hakiri kare, amazi atararenga inkombe, kuko akenshi izi ndwara usanga zinaterwa n'imyitwarire yacu ya buri munsi. Iyi raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO ikomeza igaragaza ko itabi rihitana abantu barenga miliyoni 8 buri mwaka. Impfu hafi miliyoni 2 buri mwaka zatewe no kurya umunyu mwinshi, naho abarenga 1/2 cya miliyoni 3 bapfa buri mwaka bazize kanseri zitewe no kunywa inzoga nyinshi. Kuzamuka k'umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije, hyperglycemie, no kuvuga urugero rwinshi rwa glucose mu maraso n'ibinure byinshi mu maraso, ibi nabyo biri mu bizamura umubare w'abapfa bazize izi ndwara zitandura, kuko nk'umuvuduko ukabije w'amaraso utwara 19%, hagakurikiraho glucose nyinshi mu maraso hamwe n'umubyibuho ukabije. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO rivuga ko izi ndwara zitandura zihangayikishije isi ndetse zikabangamira gahunda y'iterambere rirambye SDGs yo mu mwaka wa 2030, ikubiyemo intego yo kugabanya 1/3 cy'izi mpfu zihutiyeho zituruka ku ndwara zitandura binyuze mu kwirinda, kuvura no gushyira imbere imibereho myiza y'ubuzima bwo mu mutwe. Mu byo wakora rero ngo wirinde indwara zitandura harimo kwipimisha hakiri kare, kunywa inzoga nke, kureka itabi niba urinywa, gukora siporo, kunywa amazi ahagije, kurya indyo yuzuye, kurya imboga ndetse no kugabanya urugero rw'isukari unywa buri munsi. Iyi ni General Knowledge Entertainment, isoko y'ubumenyi butandukanye bugaruka ku buzima, politike ndetse n'ikoranabuhanga. Komeza kubana natwe unasangiza abandi ubu bumenyi.